nama salakatanii jedhee gooftaan keenya fannoo irra eegature godhatti sa'aatii jaarraa kaasee hanga sa'aatii sagalitti fannoo irra ture. Sa'aatii sagal gaafa ta'u dubbii gooftaan dubbateedha. Takitti lubbuusaa sababii ijoollee isaatiif dabarsee laachuudhaaf yeroo isheen geessutti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sana jecha kana dubbateetu jira. Yeroo nama sabattanii jedhee sagalee guddaadhaan hiyyee waaqa koo maal dhiiste jechuudha. Inni kunis boo'icha Addaam jalqaba boo'eedha. Boo'icha Addaam sanaaf guduunfaa kennuudhaaf raawwachuudhaaf xumuruudhaaf kan dhufe waan ta'eef akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 19:30 irratti hundumtuu ni raawwate akka inni jedhe boo'icha kanatti guduunfaa gochuudhaaf gooftaan keenya guyyaa irraa kana fannootti ba'e. Egaa Addaam jalqaba irratti harkoonni falchasuun guyyaa irratti qaraanii irratti oolanii waraannaman afaan gooftaan keenya jalqaba irratti jiraata akka ta'an ofirra jireenya nutti baafate suni inni suni guyyaa irraa kanatti nuuf jecha gidiraa dhiphinaa fi hammeenya irratti raawwatame waaqayyoon gooftaan keenya nu bilisa baasuudhaaf kan hundumaa raawwate. Kun hundumti yeroo irratti raawwatamu garuu akkasumatti obsaa ture. ይሄ ሁሉ ግፍና መከራ ሲፈጸምበት አንድ ቃል እንኳን ሳይናገር በትዕግስት ያሳልፍ ነበረ። አስቀድሞ ኢሳይያስ እንደተናገረለት ለመታረድ እንደሚሄድ በግ አፉንም አልከፈተም ብሎ እንደተናገረ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቃል እንኳን አይናገርም ነበረ። የመጣለት ዓላማም ይሄ ስለነበረ ሰዎችን ለማዳን ሁሉንም በትዕግስት አሳለፈ። ይሄንን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያደንቅ እንዲህ ይላል፣ እንደዚህ ያለ ትዕግስት እንደምን ያለ ትዕግስት ነው፣ እንደዚህ ያለ ፍቅርም እንደምን ያለ ፍቅር ነው፣ እንደዚህ ያለ ዝምታስ ምን አይነት ዝምታ ነው ብሎ ይናገራል። ጃለለ መከነገው ጃለላ ከሚቲ ጨልሱን መከነገው ጨልሱ ከሚቲ ኦብሲ መከነገው ኦብሳ ከሚቲ የገጀደ ወለቲ ጃለኒ ኢልሞ ዋቀዮ ሰመረ ቡሰ አመዱአቲ ኢሰገሰ ጀደ ጃለላ ነርክፈሜ አክማ ባወንጌላ ቅዱልቺ ዮሐንስ ወንጌል ሰበቀነሰ ዲነኮሰ ወጃረቲ waaqayyo abbaan ilma isa tokkicha dabarsee angalachuutti addunyaa kana akkasumatti jaalateera akka inni jedhe jaalala ijoollee Addaam hundumaatiif jaalala keenya harkifamee tushaan jaalala jedhamu gooftaa keenya harkisee gara biyya lafaatti fidee gara biyya lafaatti dhufuma isaan qatiin immoo inni ofiisaa dabarsee du'aa ofiisaa dabarsee laate kana hundumaa kan ta'e kana hundumaayyuu kan raawwate gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos sababii ijoollee Addaam fayyisuutiif bara 5,500 ijoolleen Addaam hundumti isaaniiyyuu gara iddoo duutti murtaa'e gannati keessa ba'anii gara Si'oolitti gannati cufamtee waan turteef ergama waaqayyootti eegamaas waan turteef eenyumtiyyuu gara mootummaa waaqayyoo gara gannatiitti galuu hin danda'u ture. Namni hundumti isaayyuu hojiin inni hojjetu isa qajeelummaatti hin rakkaanuuf ture. Akkuma Isaayyaas dubbatu kitaaba isaa irratti qajeelummaan keenya akka uffataa baasatti nutti lakkaa'ame jedhe. namni qajeelummaan inni raawwatullee akka uffata baasatti kan lakkaawwamu waaqayyo irraa araara fi dhihoo kennisiisuu kan hin dandeenye ijoolleen Addaam hundumti isaaniiyyuu gara Si'oolitti kan ittiin bu'an ture. ለ5500 ዘመን የአዳም ልጆች ሁሉም ከገነት ወጥተው በሲኦል ይሰቃዩ ይንገላቱ ነበረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የሚንገላታ በሲኦል በእሳት የሚቃጠለውን የሰው ልጅ ለማውጣት ዛሬ ወደ መስቀል ወጣ። በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች ሁሉ በአንድነት ቤታቸው የሆነ ሲኦል ውስጥ ነበረ። ጽድቅ እንዲፈጽሙ ጽድቃቸውን በመርገም ጨርቅ ይቆጠር ነበረ። ኢሳይያስ እንደተናገረ ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ እንዳለ ማንም ጽድቅ እንዲፈጽም ከወደቀበት እሳት መውጣት የሚችል አልነበረም። ይሄንን ማድረግ የሚችል ሁሉ ቻይ የሆነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነበረ። እሱ ወደዚህ ምድር መጥቶ ለአዳም ቃል ኪዳን እንደገባለት ሰው ልጅን ለማዳን በዛሬው ዕለት ወደ መስቀል ወጣ። እንግዲህ ይሄን ብዙ መከራ ከተቀበለ በኋላ አይሁዳውያን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስድስት ሰዓት ሰቀሉት። በወንበዴ መካከል አድርገውት ፈያታዊ ዘጸጋና ፈያታዊ ዘኢማን የሚባሉ እጋ ጩበማ ተፈከሱዳፍ የከማ ተፈከሱዳፍ የከምቶዳ በረሳኒ ጉቱዩ ጩቡራ ወቻቱራን በረሳኒ ጉቱ ማለቀነ ማፍረቻቲ ሳማቲ ከንቱራን በረሳኒ ጉቱ ልቡ ባሰቲ ከንቱራን ኢሳንሰነ ለማንሳኒ ጢጦስ ቢዲያክራስ ከንጀለ መንሰና ኢሳን ለማን ተቆቆላ ቢዳቶ ተቆቆላ ቢታፎቹላን ጎፍተከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለካ ሰጥ ፈንሰን
maaliif gadduusaatti fannisan kan jedhuuf abbootiin keenya hayyoonni mana kiristaanaa isa cubbamaa yakkamaa fakkeessuudhaaf kana godhanii tokkos inni mootii Yihuudootaati jedhamee tureeti akkasuma immoo bitaa fi mirga isaatiin humnarra jechuudhaafis kana dubbatanii jedhaniiru. ግራዝማችንና ቀኛዝማችን ሸልም ሲሉ ይሄንን አደረጉ ይላል። ኤጋራላ ዋቀ ጎንከተ አመሉማ ሰትን ቁልቁሉ ከንተ ከንጩቡን ቀልሜ አመኘ ከንቀልሜ ደለነማ ጩቡፍ አመኘ ከንጩ ከካሱዳፍ ከንዱፈ ዋቃ ከሲ ከና ጩቦንቶታ ለማን ገዱት ፈንሰ ኢሳን ኬሳ እንዲ ተቆ አክሞ ጌራ ሉቃስ በቀላ ሊገም ሰድበት ዱብስ ነው እኒ ከራ ምርጋ ጅሩሱኒ ጉያ ሰነ ሰዓቱ ዋቃ በሰነ ፈየረኔ ገረ ቦርሳት ትደብየራ inni sun garuu akka warreen kooftarratti qoosanii sana inni isa dhuguma Kiristoos yoo taate እውነታንተ ክርስቶስ ከሆንክ ራስህንም እኛን ማርን ብሎ ሲዘባበትበት ነበረ። ይሄ ሰው የመጨረሻ ሰዓት ላይ እንኳን ሆኖ ወደ ልቡ አልተመለሰም። ይሄ ሰው በዘመኑ ሲፈጽም የነበረው ኃጢአት አልበቃ ብሎት አሁንም ደግሞ በክርስቶስ ላይ ያለ ቃል ይናገራል። በዚህ ሰዓት በቀኝ የነበረው ፈያታዊ ዘይማን እንዲህ በማለት ተነገረ። እኛ እንኳን በደላችን ነው፣ እኛ አጥፍተን ነው፣ ሰራቂዎች ነበር፣ ሽፍታ ወንበዴዎች ነበር፣ ይሄ የሚገባን ነው። እሱ ግን ንጹሕ ቅዱስ ሲሆን በደልም አልፈጸመም። ለአሁን እንኳን ለዚች ደቂቃ እንኳን ለምን ወደ እግዚአብሔር አትመለስም? ልብ ለምን ደነደነ ብሎ ሲናገረው ነበር። በእውነት ልቡ ለሰው ሲከፈትለት ወደ እግዚአብሔር ይመለከታል። namni gaafa lapheen sabanamu gara fannoo ilaala. Namichi kun bitaa kan jiru gooftarratti dubbachaa jira. Inni karaa mirgaa jiru suni garuu amma lapheessaa baname. Inni fannoo irratti isaa wajjin fannifame kuni inni waaqa waaqataa kan ta'e, inni gooftaa kan ta'e, inni mootii kan ta'e, addunyaa kana gara jireenyatti kan fide, soorummaa addummaa isaatiin kan gaggeessu kan jiraachisu, addunyaa kana dabarsuudhaaf kan dhufu abbaa murtee dhugaa akka inni ta'e bareedu yaa gooftaa jedhe yaa waaqayyo yeroo mootummaa keetiin dhuftu mootummaa keetti na yaadadhu, yeroo deebitee dhuftutti mootummaa keetti na yaadadhu። ይሄ ሰው በመጨረሻ ደቂቃዋን ተጠቅሞ ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ። ይሄ ከነሱ ጋር በመስቀል የተሰቀለው ጌታ በእውነትም ጌታ እንደሆነ አወቀ። በእውነትም አምላክ እንደሆነ፣ በእውነትም ቅዱስ እንደሆነ፣ በእውነትም ንጹሕ እንደሆነ አወቀና ወደ አምላኩ መጮህ ጀመረ። የመጨረሻ ሰዓትን ተጠቅሞ ብዙዎቻችን ዘመናችን በከንቱ በዋዛ በፈዛዛ ልናሳልፍ እንችላለን። ብዙዎቻችን ለእግዚአብሔር በማይመች አካሄድ እስከ ዛሬ ድረስ ልንሄድ እንችላለን። አሁን ግን ወደ ክርስቶስ መስቀል እንመልከት። አሁን ወደ ክርስቶስ ወደ ተሰቀለው ቤዛ ወደሆነ አምላክ እንመልከት። አሁን እችን ሰዓት ተጠቅመን ወደ ክርስቶስ መመልከት እንዲሁም ደግሞ ወደ ክርስቶስ መመለስ እንችላለን። ልባችን ወደ ክርስቶስ ከተመለከተ እንደዚህኛው ሰውዬ በመንግስት በመጣ ጊዜ በመንግስት አስበን፣ ዳግመኛ በመጣ ጊዜ በመንግስት አስበን ብሎ ይናገራል። ዳግመኛ ወደ ኃጢአት አይመለስም። ዳግመኛ ወደ ስርቆት አይመለስም። ዳግመኛ ወደ ዝሙት አይመለስም። ዳግመኛ ለእግዚአብሔር በማይመች አካሄድ አይጓዝም። ስለዚህ እኛ ዛሬ በመስቀሉ ፊት የተጠራን ሰዎች በዚህ በፈያታዊ ዘይማን ጸሎቱን እኛም መጸለይ ይገባናል። በረከኛ ጉቱ ጭቁራዎቹ ደንደኛ በረከኛ ጉቱ ኤሉማ ዋቀየት የሚጀምር ደደቡ ደንደኛ በረከኛ ጉቱ የከራዎቹ ደንደኛ አረገሩ አካ ጢጦስ ኢሰካ ይጋበል ፈመሰነቲ ኑቲ ያዋቀዮ ጋፋ ለምፋ ደብተርፍቱ አዱኛ ጋር ደረሱ ደብተር ዱፍታ ከነምደ ከጀ ጋፍ ሰነቲ ሞቱማ ከትኛ ያደቁ ጀ ኑቲ ዘካየቹ በርባችሳ ነምጭ ኩኒ ሳቲ ዱማ ፈየደሜ በወደ ጭቡ እንደበረተን ሁሉማ አመገረ ቀጀሉማ ክርስቶስ ትደሜ ቀጀሉማ ከንተ ክርስቶስ ይፍረተ ክርስቶስ ሲመቴቱ አማ ሞቱማ ከትኛ ያደቁ ጀቹቲ ቀይ ከናፍ ኑቲስ ደምሰ ከኛ ከሰቲ ጅሬኛ ከኛ ከቱ ማንበለስኔፍ ኢፈማ ጋፈቹን በርባችሳዳ አመገረ ለበከኝት ደምኔ ክርስቶስን ኑፍዲሲ ያ ጎፍታ ገረሞቱማ ከትኛ ያደቁ ገረ ገነቲ ከት ሙገልቺ ጀነ ጭቡ ከኝ ኢፈማ ጋፈቹን በርባችሳዳ እኒ አራ ጉያራ ከነት ሞቱማ ከትኛ ያደቁ ኩኒ ሞቱማ ነው አቀዮ ማለት ከበቃቱ ቤቱ ጥሬ ክርስቶስ
Kiristoos maal akka inni fakkaatu beeku ture garuu gara laafessa nama turedha. Abbootiin keenya hayyoonni mana kiristaanii kan tokkummaa irratti akka nuuf barreessanitti Xiitos guyyaa irraa mirga Kiristoos hin fannifame kun jalqaba irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos daa'ima waggaa lamaa ta'ee gara Gibxiitti yeroo inni godaanee ture sanatti shiftoonni lamaan kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa wajjin isa argatanii turanii እነዚህ ዛሬ በቀኝና በግራ የተሰቀሉት ወንበዴዎች ሽፍቶች ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሁለት ዓመት ሕፃን ሆኖ ወደ ግብፅ በተሰደደበት ሰዓት መንገድ ላይ አግኝተውት እንዲሁም ደግሞ እነሱ የነበራቸውን ንብረት ሁሉ ነጥቀዋቸው ነበረ። ከነሱ መካከል ግን ይሄ ዛሬ በቀኝ የተሰቀለው ፊያታዊ ዘይማን ያሳዘኑት ሕፃኑንና እናቱን አይቶ ስለራራላቸው በዛን ዕለት የቀሙትን ንብረት እንዲመለስላቸው አደረገና በሱ ፈንታ ደግሞ ያ ሰው የሚቢልን እንኳን በሌላ ቀን ከሚሰጡት እንኳን ለሱ እንዲሆን አድርጎ ርኅራኄነቱን በዛ ቀን ተገልጾ ነበረ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናቱ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ይሄ ሰውዬ በዓርብ ዕለት ከኔ ቀኝ ይሰቀላል፣ እሱ አስቀድሞ ወደ ገነት የሚገባ ሰው ይሄ ነው ብሎ ተናግሯት ነበረ ይላሉ አባቶቻችን። ይላላ ነምቀዶንማ ለጴ ጋመን ቀባት waaqayyoon mootummaa lati dursee nama qopheessa. Inni kun Addaam osoo gara mootummaa waaqayyootti hin galin mootummaa waaqayyootti galuu danda'eera. Egaa akkuma kitaaba irratti abbootii yeroo dubbisan duratti dhaggeeffattanitti yoo ta'e ergamaan waaqayyoo inni karra gannatii eegu suni Xiitos gara isaatti gaafa ni deemu Fiyaatawi Zaymaan gara gannataa gaafa deemu ati eenyu dheedhee isa gaafate ergamaan waaqayyoo ani jalqaba irratti isan beekun ture yeroo inni dhalatu isaa Beetelehemitti dhalachuun hin beekun ture yeroo inni dubbii fayyinaa sana hundumaa raawwatu hin beekun ture jedhee itti dubbateera. Ati eenyu jennaan ati wantoota jalqabaa kan ta'e Addaamidhaayi lakkii miti jedha. Ammas ati bara bishaan badiisatti namoonni lammaffaa bishaaniin akka hin badneef waadaan akkasitti jedhame Nohiidhaa miti. Ijoollee Israa'elootaa galaana Eertiraa ceesistee kan galchite ati Museedhaa miti jechaa ture. Abbootiin qulqullaa'oon baay'ee isaanii akkanatti gaafatamnaan inni isaa akka hin taane fi guyyaa dhumaatitti har'a sa'aatii dhumaa kanarratti dubbii jireenya kanaaf dhaga'eetoo Kiristoos waaqa akka inni ta'e amaneetoo dinqii inni raawwaturraa hojii inni hojjeturraa hammeenya Yihuudaa irratti raawwatan sana hundumaa ilaalee amanee nama sa'aatii dhumaasa fayyadame akka inni ta'e dubbate. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kanatti namicha kanaan ati kan na kadhatte yeroo deebi'ee mootummaa kootiin dhufu ani garuu sinan jedha har'a ana wajjin gannatitti ni galtaa jedhe. Waaqayyo hunduma keenyaan ana wajjin gara gannatitti ገብቶ kan jedhu fadha bayyama isaa nuuf haa ta'u. አንተ ዛሬ ከኔ ጋር ወደ ገነት ትገባለህ። ይሄ የጠየቀው ዳግመኛ በምትመጣ ጊዜ ነው። ይሄ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማሳለፍ ሲመጣ በዛ ሰዓት በመንግስት አስበኝ እያለ ነው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አደረገለት ኢላላ ዋንተ ገኘት ቀረተን የሰከሉን ሁጂ አመሉማ ሰዋንተ ኢኒ ከንበረ ቦደ የሮ ዱኛ ከነደበሱ ለቁፉ ሰጋፈተ ኢኒ ገሩ አረሳታይሴ ከናኒስ አራነ ወጅን ገረገነት ይገልታ ጀደ ኤጋ ነኒ ጋብ አንዴ ቢዋቀዮ ጅንዳት ገረ ክርስቶስ ላለ ሰኖ ሳይላለ ክንጅራት መነበልኩ ያቀዮ ከስያው እንደከንጅራቱ ጀልሳ ኢሳ አከነቴ ቢፈሙታ waaqayyoon nama keenya akka eebbisuudhaaf iyyuu isaan ufaa ta'u. ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዳም ጩኸት፣ ለአዳም ልቅሶ፣ ለዳዊት ልቅሶ ዛሬ መጨረሻ ሊያደርግላቸው እንዲሁም ደግሞ ፍጻሜ ሊያደርግላቸው ተፈጸመ ብሎ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ እንደተናገረ ሁሉም ተፈጸመ ብሎ ለዘመናት ሲሰቃዩበት የነበረው ዘመን እንደተፈጸመ አሁን ድነታችን እንደተፈጸመ ከዚህ በኋላ በሲኦል መቃጠል ከዚህ በኋላ ከእግዚአብሔር ተለይቶ መንገላታት ስቃይም መከራም መቀበል እንዳለቀና እንዳበቃ ይናገራል። ጎይተህነት ጉዱን ፈካይ እኒ ዋቀተ ሶጅሩ ኢጆላዳ ሁንዱማ ፈይሱዳፍ ከነ ሁንዱማ ካንጎዳ ከንተ ኢትዱበታ ቶኮስ ተረገበትን ከኛ ሰይጣን ዲያብሎስ ድንቂ ወንከን ሁንዱማ የወንራወቱ ሰሚዋን ረቲ አከስመት ለፈረት አጃሚ ጉዳይ የሮሰራ ወተመን ዲያብሎስ inni jalqaba irratti heerabsina buleetoo gooftaa keenya irratti gidiraa kana raawwachaa ture.
inni waaqa ta'uu danda'a jedhee shakkee ture. Jecha kana dubbachuudhaanis inni diiyaabiloos gara isaatti akka dhiyaatu godhe. Kanaanis abidda waaqummaa isaatiin samii irratti isa hidheetoo guyyaa irraa kanatti ijoollee addaa hundumaa bilisummaatti diiyaabiloos immoo gara hidhaatti guyyaatti galcheedha. Guyyattiin kun dhugumaan guyyattii adda taatedha. Guyyaa bilisummaa keenyatti mul'atifamedha. Guyyattiin kun dhugumaan guyyaa adda taatedha. Guyyaa ijoollee addaamiif gammachuun itti labsame. Guyyaa ijoollee addaamiif bilisummaan itti kenname. Guyyaa diiyaabiloos diinni keenya immoo fannoo irratti itti hidhamedha. Fannoon humna keenya ta'e kan nuuf ittiin nu laatamedha. Bara Kunuunsa keessatti fannoon mallattoo baasa ture. Har'a garuu seera isaa jijjiirameetoo diinni keenya kan ittiin injifatame. Ijoollee addaa hundumtuu immoo kan biratti hin baanu ta'e. Kanaanis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana dubbatee lubbuusaa fe'iisaarraa adda baasee yeroo kanattis dinqiin ta'e golgaan mana qulqullummaa iddoo lamatti gadi ba'ee laftis ni socho'e kattaawwan kan dhagaawwan ni dadayyaan jedha. Awwaalonni ni banamanii sa'aatii gooftaan lubbuusaa kennu kanatti dinqiiwwan gurguddaas 4 biyya lafarratti gurguddaan 3 immoo biyya samii irratti ta'anii jiru. Inni kun maaf ta'e kan jedhuuf inni uumaa wantoota maraa akka inni ta'e hubachiisuudhaaf akkasumas immoo waan hundumaa raawwachuudhaaf aangoo kan qabu ta'uu isaa hubachiisuudhaaf ture. ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ካለ በኋላ በሰማይም እንዲሁም በምድር ላይ ብዙ ታምራት ተደርጓል። ይሄንን የሚያደርግ እሱ አምላክ እንደሆነና የሰው ልጅ ነፃ ለማውጣት የመጣ አምላክ መሆኑን ለማጠየቅ ይሄንን አድርጓል። ሰይጣንን ደግሞ በመስቀሉ አስሮ ለአዳም ልጆች ነፃነትን አወጀልን። ሰይጣንን ደግሞ ጠላታችንን አሰረ። ኤጋ ጉያ ዱንቲ ደሜ ልጅ ብረት ባለ ከናን waaqayyoon hunduma keenya nagaan kan nu ta'e maqaan isaa kan ulfaatu kan galatamu nuuf haa ta'u. Waaqa koo maamna dhiistee galanni waaqayyoof haa ta'u.